الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا ما بقي من رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة بسلام. ونسألك ربنا أن ترفع عنا الوباء والبلاء ببركة هذا الشهر المبارك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggong anak ka Islam, Allah in nagpapanjari sin pitong lapis langit. Allah in nagpapanjari sin pitong lapis gumi. Allah in nagpapanjari sin kapartumbu-tumbuan hakin lupaan. Nagbuhi sin kaista-istaan hakarakat-dakatan. Wayroon manahot, wayroon maaslag kakitaan sin mata iban sindi ingkatan ini halawm kiyumkuman pagbaya sin Allah. Wayroon makahiwal hang sulag uno-uno pia panjari hababaw sin dunya ini iban sin hakwa niya buat malengkan inyaun halawm kiyumkuman pagbaya sin Allah. Habiyaun mga kiyaulungan sin Allah. Pia kita sin Allah in kabasaran niya in kakawasahan niya. Iusal sin Allah insa siwi-siwi na sundalu niya amuna in kakaw. Pia paghula-hula, pia pagpanayam-panayam halawm jasad sin manusia na hinang sabab na julja na in katilingkal sin dunya. Biya diin na maray bang piyahiwal na sin Allah in sundalu niya amu in kakitaan sin mata hindi kita majulja na. Mga kiyaulungan sin Allah, wayroon makakita sin uno-uno na kalagguan, kabasaran sin Allah bat malingkan amuray mga sila mu'min. Ingatun na to mga kiyaulungan sin Allah. Inmanu siya piyapanjarin di hababaw sin dunya na bahagi sila nagduwa. Bar iman iwan sin bukun bar iman. Wayroon makakita sin katanda-tandaan sin Allah bat maringkan amuray mga sila bar iman. Mataod kasipat-sipatan sin mga bar iman, labi sab intaod sin kasipat-sipatan sin mga sila manusia bukun bar iman pa Allah. Dahil na mga sipat sin mga bar iman apabila kakitaan nila in katanda-tandaan sin Allah, majugjugin jantung nila. Mamung sila masya Allah, subhanallah, arapon in bukun bar iman. Di maharin in jantung nila mag-iman pa Allah, buat malaingkan in buka nila makakaun pa amu in piyapanjari sin Allah. Damikyan din hasipat sin mga sila bar iman apabila sila magbisara, in bisara nila bunal. In mga sila bukun bar iman bang sila magbisara kamumuhan pagkalamuran puting. Dahil na mga sipat sin mga bar iman bang sila kapag amanatan hipagtunay nilin amanat nila. Ada po ni mga sila bukun bar iman, paghayanatun nila on waktu in amanat kanila. Damikyan mga kiaulungan sin Allah. Dain ha mga sipat sin bar iman, amuna in mataw kasi siya hatay manghud niya Muslim, iban mapatiag siya. Hasipat ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amu in makasimala sakaw iban mapatiag kawatay manghud mo Muslim, na hinang ini sabab Kia ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kia ridaan in mga sila sahabatul kiram ajma'in. Hawaktu Nabi sallallahu alayhi wa sallam naglain, naghijra, harap pa Madina, marayaw na in pamutang-mutangi sin panghuta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iban sin mga kasahabatan niya. Aha, in mga sila Yahud, mga Banu Kainuqa, iban sin mga Banu Nadir. Majangkiha mga sila Muslim. Magpanghinang-hinang sinbukun mapatot ha mga sila Muslim. Dahil nga sabab yan nalukus in Nabi sallallahu alayhi wa sallam piarahan sila sundalo. Nag-agad in mga sila muhajirun iban sin ansar. Namuno ha mga sila Banu Nadir. Sambil wala da naon in buno, kiyawa sadya,
sin mga sahabat in mga amo indaraugan mga pangalta binin nila. Sabab di sila makaatuha mga sila Muslim. Doon man mga palanggungan na mga haagama Islam, kiyawa sin mga sila mujahidun, mga sahabatul kiram ajma'in indaraugan yaun diyamatu papanghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon man natipon indaraugan yaun in pagtawag daraugan yaun pagtawagon siyalong na fay amo in wayrun liyabay pag-asag dugo. Doon man natipon in mga daraugan yaun tipon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga sila ansar. Kaya bayta hatafsirul Qurtubi Imam al-Qurtubi in hadith sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agisin panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawaktu man amo in natipon na mga sila ansar. In ahbabtum qasamtu ma afa Allahu alayya من بني النضير بينكم وبينهم وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. Agisin panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahay kamo mga ansar. Piya pagpini sila dua parkala. Bangkamulong niya mabaya bagiun ko kaniyo antara niyo mga muhajirun iban sin ansar in fay ini amo indara awan nakawa din mga sila Banu Nadir iban in kiyaaunan long niya in kiyaaunan sin mga sila muhajirun amo in naghijra naglain din ha Makkah harap pa Madina amo in wayrun bay nila na mutang sadya rin dun habay niyo masi sila long niya rin dun mutang habay niyo iban in alta niyo usalun nila biadasin alta nila. Dengan sabab yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo yun yung panagnaan. Inikarwa niya, wa in ahbabtum a'taytuhum wa kharaju min durikum. Atawakan lang niya bang kamu mabaya, irihil ko na lang niya kanila in amu indaraugan ini, mahuli lang niya, makawa na sila, dahil hapamay-bay niyo. Lumawag na sila, huminang na sila bay nila kanila. Unin sambag sin mga sila ansar, mga kiyaulungan sin Allah. Saroon doon si mambag, in kaibanan din ng mga ansar. Qala Sa'ad ibn Ubadah wa Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhuma, bal naqsimuhu bayna al-muhajirin ya Rasulullah, wa yakununa fi durina kama kanu, بضم الدال وسكون الواو على أنها جمع لدار لك أن تقول دور ولك أن تقول ديار. لو سن سعد بن عبادة ابن سن سعد بن معاذ رضي الله عنهما إرهلنا مؤنا يا رسول الله إن فيئا فما كتوتي من هنا مهاجرون siyugpatan nila pa. In sila long nila amo in nakabutang habay na mo, masi sila habay na mo. Di sila gumawa. Bihato in lasa nila mga kiaulungan sin Allah. Nagpatiag na sila, irihil na in fayyawn, amo in daraugan yaon ha mga katautay manguran nila muhajirun, wayroon mga bay, wayroon alta. Sakali in mga nakabutang halam simpamay bay nila, di nila pay ang pagwaon bat maling kaning kabayaan nila tumutog din doon halam simbay nila. Wayroon nakasandal in mga sila ansar pagdungog sin amo in kaptangan sin duatay manghud nila hi Sa'ad ibn Ubadah ibn Sa'ad ibn Mu'adh. Wanadatil ansar radina wa sallamna ya Rasulullah. Long sin mga ansar natibuok intingog nila, ya Rasulullah, nagrida na kami lang niya idihil kanila in pangalta yan, indaraugan yan. Biya singkab tangan sintay manghud na mo. Hawaktu man diungog sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkab tangan sin mga sila ansar. Nabiya sa sapo. Bukot. In paghambuok nila sindrida na sila irihilyaon. Iwan masi sila tumutog halam sin pamaybay sin mga sila ansar.
Hawaktu diungog sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimu asya fa Allah, Allahumma arhamil ansar wa abna al ansar. Allahu akbar. Ya Allah, kaulungiin mga sila ansar. Iban kaulungiin mga kaanakan sin mga sila ansar. Day nga sababi ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tuman diungog atawakan naus dimo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasabab sin kakahinang sin mga sila ansar yaon napaturunin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratu Hashar ayat hikasiyam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Hasabab sin kakahinang sin mga sila ansar iban dua asin Nabi sallallahu alaihi wasallam amu indua awayruun lampik niya. Timurunin ayat karna panglaggu iha mga sila ansar. Amu inlandu inkasi iban lasa nila pa mga taymanghud nila muhajir. Walladhina tabawwa'u ad-dar law sin mga sila kaulama ka mga kaulamaan ta mufassir. Inwaw law nirain doon atifah ay ma'tufun ila jumlati lil fuqara il muhajirin. Arapun lang sin mga kamatauran mufassir iban sin mga ulama'ul lugha inwaw lang nirain doon istinafiyah. Karna lang niya timurunin ayat yaon panglaggo iya mga sila ansar. Amo in pagpatiag nila ha mga taymanghud nila muslim. Walladhina tabawwa'u ad-dar amo in mga sila istawtanu al-madinatah. Piyaghulaan nila in Madinatul Munawwara yaon tiyaga Manila ha mga sila amo in maghijra. Dain ha Makka atawakan hawnu na hula mabaya sumud maun pa Madina. Karna hasupaya dumayaw yung pag-agama. Wal imana. Al imana mansubun ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhufin taqdiruhu akhlasul imana. Sabab di siya tumop in iman ma'tufun musyamat tupadar lianna al-iman la yutabawwa wa la yuttakhadh. In iman bukun siya yaon tampat amuin hinangon siya pagbubutangan atawakan amuin paghulaan na di mo makajari ma'tufun mattupa ad-dar. Sa adapon lang sin mga kaulama anta in takdir niya lang narininun akhlasun niya. Amuin mga sila ansar gawot in pag-iman nila, ikhlas in pag-iman nila pa Allah, bukum hasabab sin uno bang uno. Wal imana min qablihim. Gawot in pag-iman nila pa Allah, mukhlis sila pa Allah min qablihim, hawala pa di matong maun, in mga sila muhajir, pahula Madina yaon. Naittipak in mga sila ulama'ul mufassirun walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim in mukhatab amun mga sila ansar. Day nga sabab yan ya Allah biyaun kaingatan namuna in ayat nga sila ansar. Alladhina mubtada'un hawno na in khabar uno in hisuy-suy mukamu ya Allah ha mga sila ansar uno sila yaun. Ampasyunuan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumlah fi'liyah. Hiuno sila yat tuning kahalan nila. Biyaitaan kita sin Allah. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Makasi malasa sila ha mga sila amuin. Taymanghud nila naghijra maun pa Madina.
ولا يجدون في صدورهم حاجة. لون سن mga علماء المفسر إن حاجة لون نرندون أمون حسد. ويرؤون كباكن مهلم سن جنتون نلايون كتو جنكه مما أوتو هأونونا إن كياريهل كنيلا سن نبي صلى الله عليه وسلم patay manghud nila amon mga muhajir. Uno yatto amuna in fay, amuna in daraugan nila amuna in daraugan nila nakawa deng habanun nadir. Wayroon kabakan mo kuto alam sin pangatayan nila minsan pa uning kiarihil kanila. Amuin in sipat sin mga mu'min mga kiaulungan sin Allah. Di sila magtaw kuto alam sin pangatayan nila. القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. In ayat yaon manunjuki sin wayron kuto alam sin pangatayan nila hasabab sin amu inkarihil sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga sila ansar. Sa adapon lil asaf syadid mga kiaulungan sin Allah in makasusabihaon kato. Tay manghudta kya dihilan kya nugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. In ilmu niya nakatingkareng ha ilmu ta. Lagi in siya tanug siya pamano siya pamahadjana. Unain hinang ta. Sumod palam sin jantung ta in kuto atawakan jangki hapagkahita. In inibukunin nila mga sipat sin mga bariman mga kiaulungan sin Allah. Inyaon dirihilan kanya sin Allah. Makajari kau umibog. Ha mga sila tao kiarhilan ilmo iban sin pang amuin kiarhilan kiabusan pangalta arapon in jangkihun mo sila lawagan mo sila amuin kaaiban hasupaya di sila dumon sin tao inyaon bukun yaon panghindu atawakan bukun yung sipat sin mga sila bariman na kauna. Adapon bang ka umibog inyaon wayrun salla niya. Ha hadith ma rawahu al-Bukhari an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث كرواية من بخاري dan kan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an nagsabda siya sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam لا حسد إلا في اثنتين. إن حسد لون دين دون سما كولما أن تابعنا كلمة ابن حجر الأسقلاني. إن حسد لون يرين دون مجاز بكنسي على سبيل الحقيقة. بما أن الحسد هنا هي الغبطة. هاتينيا كإيبو بكن كجنكي. لا حسد ويرون بك إيبوغان أتواكان مكجرم كإيبوغان إلا في اثنتين. قال في اثنتين ولم يقل في اثنين أي في اثنتين من الخصال والخصال جمع للخصلة فلذلك قال في اثنتين ولم يقل اثنين. ويرون لونيا أمو إن makajari pag-ibog-ibogan tawat malengkan hadwa parkala da. Muna amuna in tao kaya nugharaan siya sin Allah pangarta. Uno umibog na magtuy kita, sokat nakakita antay tayo mga arta umibog na kita magtuy, di. Sugpatan tanayin hadith. Fasullita ala halakatihi fil haqq. Amo hati iniin, amo in kaibuganta. Amo in tao kaya nugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta. Sakali in arta niya yaon iusal niya pakabayaan sin Allah, giyasto niya haran sin Allah, piyagsadak ka niya mga sila amo in wayrun gaus. Iban ini karuan niya, amo in tao, atahul hikmah. In hikmah rin di amo in Quran. Kaya nugaraan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nahapal niya in Quran yaon hadaghal niya. Uno, magtuy saroon doon kita umibog, bukon, talusun tanayin hadith. Hisiyo sila yatto amo in mga sila manusya, kaya nugaraan sila Allah subhanahu wa ta'ala, Quran hadaghal nila. Fahuwa yaqdi biha. In mahuli, bang inkiaunan niya in siya qadi, manghukum hakauman,
hipanghukom na ing Quran. Banging kiyaonan niya bukun siya qadi, hipanghukom niya ing Quran niya un paghinhawabaran niya, paragbuson niya ginhawabaran niya. Wa yuallimuha in mahuli ipanghindo niya. Amun to in pag-ibug-ibukan ta. Dua parkala, makajarita, pag-ibug-ibukan, mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yung mga palanggungan haaka ma Islam. Napaturunin ayat yaon, amunin walladhina tabawwa'ud dar, karna manglaggo iya mga sila ansar. Sabab sin kasi iban lasa nila pagpataag nila tay manghud nila. Inyaon, inkiyaonan sin kissa yaon, inkiyaonan sin mga ansar, aun bay nila, aun pangalta nila. In pangasububiyaon, biya diin maray, bang in mga sila, in mga ansar yaon, mga sahabat yaon, hangka pudyut-pudyut da bang nila yaw nirihil, wayroon na makapin kanila. Uno, kakausan nila pamaray magpati agat ay manghud nila. Injawab niya pangalanggungan na muaka may Islam hoon, kakausan nila. Hadith ma rawahu al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد أي المشقة. حديث كرواية إمام بخاري dan kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu nagsabda siya di matunglaw na inhambuk usog maun pa Nabi sallallahu alayhi wasallam. Mahulilaw na sa ruon doon magtuy siya kimabtang miungat pa Nabi sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulallah, in ako ini diyatungan aramalah, in ako ini magtutulak-tulak, wayroon makaun, wayroon katugan, wayroon ginis babarapa. Day na mga pangadatan si Nabi sallallahu alayhi wasallam, bang aun amin magpangayo kanya tabang di niya yaon magtuhilatun parukaing din kanya. Sa adapon in panguta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitaun niya na impamayabay niya bang aw ni kakaus niya. Faarsala ila nisaihi falam yajid indahunna shay'a. Unin hinang si Nabi sallallahu alayhi wasallam, piara niya, piadalilan niya ha mga sila sahabatul kiram ajma'in intao yaon. Matto pa mga kaasawahan sin Rasul. Sa kalidoon man mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kiyawa na sin mga sahabat, inta uyaon amoy magkakunahan tabang, diamat to pa, bay, kapabay ba, amoy bay sin asawa sin Nabi sallallahu alayhi wasallam. Hawak tuman, nakat to na sila. Sambil na ubus, nalibot nila inbay sing kaasawahan sin Nabi sallallahu alayhi wasallam, mga palanggungan na muakam Islam. Hay kaiba ng riwayat, bang sila tumuktok na inipamong nila dayfu Rasulillah ay bimakna ipahulmat. Unin sambag sing kaasawahan sin Nabi sallallahu alayhi wasallam, mga kiyaulungan sin Allah dungdungan na to, bang unin sambag sing kaasawahan sin Rasulullah. Hakaiba ng riwayat kiyabayta, insambag sing kaasawan sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, amura inkabtangan hawpo-hawpo ini. Ma ma'ana illa al-ma'. Wayroon laong niya halom sinbay na mo ini, makaun atawakan uno-uno na halom sinbay na mo ini, wat malengkan amura laong na tubig. Mga tay manguda ka may Islam, ummahatul mu'minin, inasin mga sila mu'min. Rasul sallallahu alayhi wasallam, pangusin mga karasulan, pangusin mga kanabihan. Sa kalihalom sin pamaybay nila, nalibot na sin mga sahabat. Inbay sin kaasawan sin Rasul sallallahu alayhi wasallam. Wayroon kabakan nila halom sin bay sin Rasul sallallahu alayhi wasallam, bot malingkan na murain tubig. Tali ako no mga kiaulungan sin Allah. Rasul piya parakag sin Allah. Kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piya parakag sin Allah. Sa wayroon makaunalom sin bay, bot malingkan na murain tubig. Nagbalik sila madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in mga kaasawahan mo wayro ni pamong nilabat malengkan ma ma'ana illa al-ma.
Wayroon halom sinbay na mo iniwat malaikan amura in tuwig. Subhanallah. Ang patimindugin Nabi sallallahu alaihi wasallam na nawagtawag, ala rajulun yudayyifuhu al-laylata yarhamuhu Allah. Uno aun kakalaw na rin doon, hambuk tao. Hulmatun niya lang na inang bisita ini. Kaulungan siya sin Allah. Hawak to diyong dilain kaulungan sin Allah. Faqama rajulun min al-ansar. Timindugin ang buok usog din mga sila ansar. Faqala ana ya Rasulallah. Nag-volunteer, magtuy ng buhok yawn, ako lang na ya Rasulallah. Ako ya Rasulallah. Fatahaba ila ahlihi, faqala limra'atih, ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. Yari lang na imbisita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam o kaw asawa ko, ayaw ko magtaw sin pagkaon na siya, hulmata siya. Kaingatan ni mga kiulungan sin Allah bang unin sambag sin asawa sinambok sahaba. Subhanallah. Insambag sin sa asawa sinambok sahaba ya unin sahaba ya pagganan si Abu Talha. Long niya qalat wallahi ma indi illa qutus sibyah. Long sin asawa sin Abu Talha yaon sapahan ko lang niya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon lang niya intiyataw ko alam sin bayi ko ini. Buat malengkan amura lang niya impagkaon, hang kapudjut-pudjut kaunon sin anak taharumi ni. Subhanallah. Wayroon pagkaon. Sa makatali manghulmat. Wayroon pagkaon. Yari insambag sin bana. Kita na to mga palanggungan na aga may Islam apabila mag-back in usog bar iman iman sin babay bar iman pa Allah. Sambag simba na niya qal. فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم. الله أكبر سبحان الله. وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. Long sinba na, o kolong niya asawa ko. Banglong niya mabaya im mga batayan kumaon. Patuga sadya sila. Subhanallah. Patuga sadya sila long niya. Iban karikaw long niya. Pataya long nen ilaw. Hakaibanan riwayat. Banglong niya makasud na lang na inbisita yaon palong sinbay. Tindog kaw lang niya buhi ay palitaan atawa kan tanjo. Banglong niya nakalingkod na siya rin doon halupan sin pagkaon niya yaon. Tindog kaw lang niya biasin sa kaula-ula nagdayaw ko sin amoy ilaw yaon. Ang pamulong niya patayon. Hasupaya lang niya. Amo indi kita kabistuhan, in kita dua kita magtiaon, wayroon kita nagkakaon, amo rin siya. Sa alaw niya baw in kita, bang kita aturun, biara kita sin amo in kimakaon. Sa asablaw na sin katigidlom, di kita kakitaan. Mga palanggungan na mo haakama Islam. Hinang yat to sin babae. Simod in bisita. Hawak tumansong na kimaon piatay in ilaw. Pagpatay sin ilaw, kimaon na inbisita yaon apsab sin apdi-apdian. Inkatan sin pagkaon sinamin anak nilang kapudjut-pudjut yaon na piyakaw na bisita nila. In anak nila ito na piyatug. Hawak tuman kimaon na mga palanggungan na muaka ma Islam. In panghati sin tao bisita yaon. In amin dua mag tiyaon yaon. Nagkakaon day sabya sin pagkaon niya. Dahil nga sabab ini mga palanggungan na muaka ma Islam. Hawak tuman miyabot in may naat. ثم غدا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم. Hakaibanan riwaya si mambahayang in amuin Abu Talha yaon iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si mambahayang siya miyagad siya nagjamaa sambahayang suho. Hawak tuman na tikmod na in amuin parkana nila pagsambahayang nila. Miyatto na siya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam karna mikibayta. Sinnahulmat niya
intao piya hulmat ka na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aha, hawala pa siya nakabissara. Faqal, ay an Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo na ini in rewards mga kiaulungan sin Allah, amo na ining ganti sin Allah subhanahu wa ta'ala sab sin pagpatiag nila. Laqad ajiba Allah azza wa jal aw dhahika min fulanin wa fulanah. Hawala pa nakakabtang in amo intao yaon in Abu Talha. Mikibayta pa Nabi sallallahu alaihi wasallam saruun doon iunahan na siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. لقد عجب الله عز وجل لو إمام الخطابي نسبت إمام ابن حجر الأسقلاني فتح الباري إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا. دمكيا لو يسبي أبو عبد الله الرحمن هنا أو الضحك هنا معناه الرحمة. لقد عجب الله عز وجل أو ضحك. Akisin panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnal tuod. Nagrida na in Allah subhanahu wa ta'ala hadum yaun. Hadwa magtiyaun. Amo na in Abu Talha iban sin asawa niya. Hasabab sin amo in pagpatiag mga kiaulungan sin Allah. Kaya ulungan sila sin Allah, kaya ridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Imam Ibn Hajar al-Asqalani, الرضا من الله يستلزم الرحمة ولازمه. Apabila makawa mo na in rida sin Allah, siya sartaan na yun sin ulong sin Allah. Apabila makawa mo in ulong sin Allah, siya sartaan na yun sin rida sin Allah. Dahil nga sabab yan mag-atap in pagmana ataw kan pagtawil sin mga kaulama anta hadith yaun amuna in nasabbut ka ina ala rajulun yudayyifuhu al-laylata yarhamuhu Allah, kaulungan siya sin Allah. Dahil nga sabab sin hinang yaun mga palanggungan na mga kama Islam timurunin ayat. Fanazalat al-ayah وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Allahu Akbar. Iban, mapatiag sila. Hatay manghud nila Muslim. Minsan pa in kiyaaunan nila khasasa. In hati sin khasasa, in karya salisin kalima khasasa, min khasasil buyut. Hati sin khasas, amo in buslot siwi-siwi. Magkakita ka wabay, amoy buslot sibi-sibi, pagtawag ka na khasas. Alhasil, kakausan nila, magpatiag, hatay manghud nila Muslim. Minsan pa inkiyaaunan, sinyaon din dun halom sinbay nila yon, biyada kuman laggo, buslot. Kakausan nila pa idihil, amoy wayron na kanila. Biat to insipat sin mga sila bariman na kauna mga palanggungan na mga kama Islam. Biat to insipat sin mga sila salafus salih mga kiaulungan sin Allah. Amuin wayroon na kanila, wayroon na makaon nila, wanatwi butunan al layla, matug kita hadumi ni okaw kalasahan ko, in kita hapdi-hapdian iban sin mga anak ta. Allahu Akbar. Habihaon mga kiaulungan sin Allah. Bukon kaing kita, bukun hatang kapudjut-pudjut inalom simbayta. Sa inbukas ta kiarutan. Bukon kain kita. Bukun hatang buklupya insinta. Sa biabaggutan. Amura kuman mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahunit pa kita, makarihil patay mangunta Muslim. Amuin nagkaunahan. Nasabbo takis sa yaon mga kalawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kausan sin mga sila ansar, mga sahabatul kiram ajmain, indumihil. Kaya kausan nila indumihil, minsan pa, in kiyaunan niyang kapudjut-pudjut dakuman amuin wayroon na kanila, in pangasububiyayaon, in pagkasila sa nila, in pangandul nila pa Allah, in pagpatiag nila, uno, sambil baha, pakay napusan sin kabuhi nila,
Kakausan nila masi, magpatiaga tay mangod nila, injawab niya hoon. Hadith an Habib ibn Abi Thabit أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة أثبتوا يوم اليرموك فدعا الحارث بشراب فنظر إليه عكرمة فقال ادفعوه إلى عكرمة فدفع إليه فنظر إليه عياش بن أبي ربيعة فقال عكرمة ادفعوه إلى عياش فما وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا جميعا وما ذاقوه. Hoon kakausan nila mga palanggungan na muaka may Islam. Minsan pa inganti iyaon si amo na inkabuhi nila. Kakausan nila pa magpatiaga tay mangod nila Muslim. Hahadith kaya bay tay Habib ibn Abi Thabit. Nag-agad habuno Yarmouk. In Harith ibn Hisham. Iban sin Ikrimah ibn Abi Jahal. Iban sin Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Nag-agad sila katuha buno. Hawak tuman na himupay na inbuno. Payapayahan na sila, iban sin pali nila, intamungon nila lapat na sindugo. Uninhinang sin Harith, pagka napayana, fada'a bi syarabin. Nangayo siya tuwig makiinom. Hawak tuman, kaya duhalan na siya sin tubig. Sungman siya bihayan minum, imatud kanin tay mangud niya mo na Ikrimah. Hawak to imatud ka na Ikrimah, hawayron pa nakabungat Ikrimah sin magkalagyan ako tubig, atud sadya sin Ikrimah, kaya hatihan magtuy sin Harith. Sin Ikrimah yaon labi inguna niya din kan, sin Ikrimah yaon labi inguna niya rin kan Harith, yaon habaran niya. Uninhinang sin Harith, piyahatod niya matuin tubig yaon matukan Ikrimah, haturan nila matukan Ikrimah. Hawak tuman nakawa na sin Ikrimah in tubig yaon suman siya minom. Imatod day sabkan Ikrimah hi Ayyash. Pag atod sin Ayyash, kita siya hi Ikrimah. Hawala na kabungat in Ayyash. Kaya ingatan magtuy. Si minop magtuy pabigi jantong sin Ikrimah. Inlasa pagpatiag hatay mangod niya. Intay mangod niya labi inggo na rin kaniya. Piyahatod niya matuing tubig. Mga kiauluhan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaiba ng riwayat. Hawak tuman in tubig yaon. Amo inihiyatod na matto. Pahikatuho. Wala si mampay in tubig yaon. Na inom. Sinikatutao. Ikatu sahaba yaon. Yadto na siya muni paharahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala na shahid na siya. Mahuli. Nagbalik na isabin magdara tuwig yaon matukan ni Ikrimah. Diyan niya matupahikarwa. Karna pa inumong tuwig intay mangod nila amin hikarwa yaon na haul. Wala miyabot matu pa amin hikarwa yaon na shahid na isab. Yadto na muni parahmat sin Allah. Hikatu mga kiaulungan sin Allah. Diyan nila isab nagbalik matu in tubig yaon matu amin panagnaan. Sung pa inumon. Pagdamat to sin tubig yaon mga kiaulungan sin Allah. Wala si mampay in tubig. Yatto na minuy. Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymanguda ka may Islam. Tumag taymanghud. Muslim. Nag-akad na shahid. Tiyok inya walihan. Bangman sadya makapatiag hatay mangud Muslim. Tiyok. Kabuhi tuwanin pagbistarahan. Bangman sadya makapatiag hatay mangud Muslim. Ingkita niyo biyaon. Ingkita niyo biyaon mga palanggungan na muaka may Islam. Malayo pa kita niyo kamatay. Ballog-ballogan imbaran na to. Mataw din alta na to. Hiposin pagkaunin bay na to. Ingkahalan na to biyaon ni mga taymangod na to magkakunahan sila tabang. Magkakunahan sila tabang mga kiulungan sin Allah.
Labi rumaan mga sila miskin. Wallahi al-azim. Bangsat jain muslim biyayaw na masata ini nagsipat sipat sin mga sila sahabatul kiram ajma'in. Tartantu wayroon ko makakita biyayaon manasaban maglawag kahuyanan. Hari na kita magguna sin amuin pangarta sin mga sila dayahan. Nagsipat sa jain tiap hangkat urain ka to biyasin sipat nila. Subhanallah. Subhanallah. Mamarahin na ito mga palanggungan na mga agama Islam. Makakaun na mga pangdaig. Impagtay manghod nila mga kiulungan sin Allah. Sambil amuin hambuk o kambing. Kaya bayta Imam As-Suyuti, long niya qala Ibn Umar, uhdiya li rajulin min ashabin Nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'su shatin. Kaya bayta Imam As-Suyuti, long Ibn Umar, Kiyarihilan long na inambuk sahaba yaun, sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'su shat, in shat ini amuin kambing babae. Ulong niya sing kambing. Hawak tuman kaya tukbal kaniya, unin piyamong niya, intay manghud kulong niya yato, labi ingguna niya rin kako. Labi long niya ingguna niya rin kako. Dahil nga sabab yan, in amuin kiyarihilan niya to, diya niya amat to patay manghud niya, amuin piyagyan niya labing guna rin kaniya. Pag abot matto pa amoy bay, amoy piyagyan na labing guna rin kaniya, imatikat na magtoy sa padyantong sin amoy karilan yaon, intay manghud kwan si pakbay yaon, labing guna na rin kako. Hiatod na isab mattuin, sin kambing yaon, patay manghud nila. Fatadawala bayna buyut. Naglibot-libot na sadya sambilambok riwayat na kaabot amuin siyam bay. Hakay ba ng riwayat na kaabot pitubay, naglibot-libot in amuin o kambing yaon. Bang makakatto na pahambok, kiril matto pahambok bay, sabab may ta intiya tali insya yaon, intay mangud na yaon, labi inguna niya, den sin amuin, ginhawabaran niya. Sambil mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in o kambing yaon, nakabalik siya matto papagnaan, panagnaan amuin nagdihil kaniya. Wayroon na hakin in o kambing, nakabalik matupatagda po, amuin nagdihil panagnaan. Subhanallah. Biyainin hantang sin pagpatiag nila mga kiulungan sin Allah. Atasan nila di kumaon, bangman kaingatan nila intay manghud nila makansub. Biyainin pagpatiag nila mga kiulungan sin Allah. Impang daig bay mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatut nila. Kaya bay ta Imam Hakim mustadrak niya, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. يا بيت إمام حاكم مستدركني حديث دان كان عبد الله بن عباس كردان سن الله سبحانه وتعالى أخي النبي صلى الله عليه وسلم بكون لوني إن pagbasahun mu'min pagbahasahun mu'min atawakan bukun in pagtawakon bar iman amu imanga sila manusia kansuban sa kalilong na impang daig bay nila yaun. Hapdian. Hakaiba ng riwayat, kaingatan nila impang daig nila yaun. Miskin, kaingatan nila yaun impang daig nila yaun. Wayron makaun. Sa di nila matali, di nila makatto dihilan, sina amuin yaun halong simbay nila yaun. Bukun niya tulong ng pagtawakon mu'min. Allahu Akbar. Mga kiaulungan sin Allah, uning kaya paagang nato, may kita nyo di makaril patay manghud nato. Injawab niya mga kiaulungan sin Allah, kalammasin yakin na to pa Allah, kalammasin pag-iman na to pa Allah, in panghati na to, in pagsadak kaya unikakulang sin arta, kalla, di ikakulang sin arta, ubos ng banda sin Nabi. Kaya baytay Abu Hurairah radiyallahu anhu, riwayat ni Imam Muslim, ma nakasat sadaqatun min malin, di hika kulang sin pangarta, in pagsadak ka mga pikiaulungan sin Allah. Bangkitan yung mabariksa, yari in kisah sin Aisha radiyallahu anha, ummul mu'minin. Nasabbut inihi Imam Malik kitab ni Al-Muwatta. Nakaminsan, long sin Imam Malik, in Aisha radiyallahu anha ambuk adlaw po asa siya.
puasa in Aisha radhiyallahu anha. Sakali, aw nambuok, tao miyaon kaniya, miskin, wayroon makaon, nangayo makaon. Unin hinang sin Aisha radhiyallahu anha, tiyawag niya inipangipang niya, daraakon niya. Long niya, dihilalong niya pagkaunlong niya inamuin, tauyaon. Aha, simambag sa roon doon, inipangipang niya. Long niya, bang biya kato long niya, ya Aisha. Bang muy nilong niya idihil, patauyaon, wayroon na long niya pagbukaan mo. Inpani nilong niya hambuk da kuman nakapin. Bang muy nilong niya irihil, wayroon na long niya makaun mo. Pay na. Unin sambag sin Aisha radhiyallahu anha, iwan paguyong niya, dihilalong niya matto, in pagkaun yan, in pan yan. Ando kailo. Dihil na sinipangipang yung pangdaakan sin Aisha radhiyallahu anha. Diuhal na matto pamiskin. Na wayron na pagbukaan sin Aisha radhiyallahu anha. Wayron na pagbukaan niya. Biya din na ini. Nasusana ini pangipang niya. Long sinipangipang niya yaon pag-abot long niya sin mahapon. Saruon doon aon kimatok sin lawang namo. Nagtaralaw niya sin sasarap-sarap na long niya lutuan bang da hindi katupyanggang. Amuin kasusuban sin mga sila Arab. Kambing lutoon siya sin amuin luto sa sarap-sarap na lutuan. Dia maun pabay sin Aisha radhiyallahu anha. Sambil mga kiauluhan sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-abot sin pagbubuka. In kiaaunan sin amu indihil sin Aisha, amu na inambukpan, siya giyantian sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ruun doon. Amu in kambing, lagduin sarap niya kasuswakan sin mga Arab. Sambil lang sinipangipang niya yung tiyawag na kulong na sin Aisha, kari kulong niya kaun ko mari. Kimaon na kami nag-akad lang na iban sin Aisha radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Sadaqta ya Rasulallah. Sadaqta ya Rasulallah. عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال أتينا على رجل من أهل البادية قلنا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعته يقول إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه الله أكبر صدقت يا رسول الله حديثك يا بيت أبي قتادة ابن أبي الدهماء long nilamyat to kami long niya pambuk usog in kiaunan niya yaon din ng mga taugim babang din dibang hakato. Ampa kami long niya namong. O tuwan na mo. O tay manghud na mo. Aung kakalong niya diyong mukabtangan deng hanabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ruon doon si mambag intaw yaon long niya hoon. Faqala sami'tuhu yaqul long sintao yaon hoon long niya, diungog ko siya long na nagkaptangan, innaka lan tada'a shay'an lillah. Sa bunal tudlong na ikaw yan, wayroon uno-uno na butawanan mo, ipangdihil mo, akarna sin Allah. Buko ni pagpagkita-kita mo hamano siya. Illa abdalakallahu bihi, ma huwa khayrun laka min. Buat malengkan long niya, gandahan niya kay mo sin Allah. Gantian niya kay mo sin Allah. Lawi dahin sin dayaw amuin kiarihil mo yaon. Allahu Akbar. Biya na sinjima to kan Aisha radhiyallahu anha. Amo ini mga palanggungan na mga akam Islam. May kita di kita makarihil. Sabab sinin pag iman ta inya kintalando illamma. In panghati tahi ka kulang sin pangarta. Ubus tembanda sin Allah di ka kulang sin arta. In panghati tadi nakakantian. Ubus tembayta sin Nabi inyaon kakantian. Sa amura kuman inin chekunta. Bangiri di mayaw na mga palanggungan na mga akam Islam. Allahu Akbar. Humaba sa inin limata, humaba. Amoin, hangkapudjot-pudjot yaon kakausan tahi karihil patay manghudta Muslim. Mga palangguan na mga akam Islam. In pagpatiagi ni, na inang sababi ni, kaya kawa ulong rida sin Allah, sin mga sahabat Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita magpatiag, hisyuin muna patiagon ta. Muna mga kiaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala, in patiagon ta, bang kita mabaya magpatiag, wayroon na dugaing amunin dua maasta. Wayroon na dugaing, bang kita mabaya magpatiag, muna patiagon ta in maasta.
Sabab may ta mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukon ka indua maas tayaon, sila impanagnaan nagpatiag kato. In pagpatiag kay mo hiina mo, daindaman kaw halom sintiyan niya, sambil kaw nakaasawa na kabana. Hawak to, in ikaw piagburus kaw hiina mo, in pagpatiag niya kay mo, in parasahan niya di ikaw utang. Hawak tuman kaw mga palanggungan na mga aga Islam, hiina mo hawak tuman siya mangiram. In kabayaan hiina mo yaon, mabaya siya kumaon mampallam. Aun na mampallam hababa. Sa in kabayaan pa hiina mo, amo in sakatun yama, may mampallam mataas yaon. Sambil agad-agad na mahulog yama mo yaon pagsakatan, sin mampallam yaon. Hasawab sadya sin pagpatiag kay mo. Hawak tuman kaw piag anak mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiina mo. Hang tunga sin si kinayari hadun niya, inang tunga sin inhan sipak si kinayari hadun niya, inang sipak si kinayari at tunahalam sin kubol. Kaingatan sadya ina mo, sin siya buhi, bang maubos na inikaw ipag-anak. Allahu Akbar. Hawak tuman kawakuha mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagpatiag kay mo ina mo yaban yama mo, inkiaunan nila, lando indayaw sin pagtug nila. Sa awak tuman kaw nakawa, di na sila magpakatug hawak to niya. Atasan nila magbati, hibinin pagtug nila marayaw, hibinin pagkaon nila marayaw, bang man inikaw dumayaw. Paruruon kaw, buahon kaw. Pagpatiag si maas mo kayo mo. Hawak tuman kaw mga palanggungan na aga, Islam limaggulag ko na amuin, makapanaw-panaw na. Bangkaw yaon tabi makapangintaw, minsan pahina amuyama amuyat to kaylo nagkakaon. Bangkaw kaya ingatan inikaw na kaintaw. Atasan hibini ina mo yung pagkaon yaon. Hibini ina mo yung pagkaon hukasan in 5. Sarta hukasan in najis mo. Pag ubos sumukas sin najis, ang baris ang magbalik maon pa pagkaon niya. Pagpatiag kay mo ina mo. Hawak tuman kaw limaggo nag-school na. Di inahina mo hiyabain yama mo makapamising kapanyapan nila. Sabab may taintiya tali uniform uto. Hawak tuman kaw na ngadji di na makatali. Makapamimi nina mo iban yama mo. Sabab may tanang ngadji uto kakunahan in aming gasto-gasto niya. Allahu Akbar. Hawak tuman kaw na subul iban na budyang. In pagpatiag kay mo hina mo iban yama mo. Di na sila makapamipan kapanyapan nila sabab may taintiya tali nila kapanyapan niyo. Sabi inikaw budyang na, inikaw subol na mga palangguan ha ka Islam. Hawak tuman kaw nakaasawa na. Atawa kan hawak tuman kaw banging kiaunan mo subol mabaya na mag-asawa. In pagpatiag nila kay mo. Tipununin alta, hidakang impanyap, bang man aun sa jay kapangungsod mo. Subhanallah. In pagpatiag sin maas mo kay mo mga palangguan na mo ha ka Islam. Hawak tuman sa kalyawak tuman kaw nakaasawa na. Biya undi na makasukay mo ina mo. Bang masumukay mo ina mo, imatali mo magtuy kakulangan inalta mo. Yari na'y sabihin na ini mga yu na'y sabkako sin. Yari na'y sabihin na ako ini mga kot na sa simpanyap simbay ko. Yari na'y sabiyama ini mamus motor ko. Yari na'y sabiyama ako ini mamus sintamungon ko. Wala mo tiyali in pagpatiag kay mo si maas mo. Dahil naman natiyan kaw ina mo, sambil kaw diagpakan, sambil kaw miyabot pakalaas mo. Allah. Sambil kaw miyabot pa amuin, aun na yung pagula-ula mo. Ikaruan niya pati agon na to, amo ning tay manghud na to. Labi luba ning tay manghud ka magulangan. Sabab may ta mga kiauluan sila Allah subhanahu wa ta'ala, intay manghud na to. Bang wala dahin doon yung maas na to, labi luwa ni mga sila kamakulangan. Ha? Sila na ingganti sin maas, sila na ingganti sin ama, iban sin ina. Labi luwa na bang wala na rin doon in ama, iban sin ina. Yato na mo ni padalat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in gumanti amo na yung magulang.
Atasanin magulang maghinang, bangman dumayawin manghud. Insa sikpit-sikpit na magtay manghud, amo na in kamagulangan. Sabab mayta, bangkaw magtangis na, iksiyay magbuwa. Magtiplaw si mga aming gatas mo, mamisin mga pampers mo, kaunahan, amo inipakaon kay mo, sirilak mo, imagbiya mo ni magulang mo, dara ako nina mo, ibaniyama mo. Hawak tuman, magulang mo nakatalos na nag-school, timulak na, naghinang. Inikaw marayaw parasahan mo, nag-school kawawla. Iwan motor mo, iwan ba, iwan katan, yaon, ginis babarapa, jukup-jukupan. In pagpatiag, sikay mo sintay manghud mo, yatto timula, karukay hula, banging kiyaunan niya sumul, ando, natarasaw ng pag-asawa, sabsad siya si pagpatiag kay mo. Banging kiyaunan nila, amo yung mga silabyaon frontliner, mga doktor, mga nurse, banging kiyaunan nila budyang, natarasaw na yung pagbana nila, sabsad siya pagpatiag kay mo. Mga tay manghud, lasahain magulang mo. Chati magulang mo. Baytay kaka, kalasahan takaw, kaka I love you, kaka I miss you. May tamo di mo kakausan hinangon yan, magulang mo. Labi luwa na yung mga sila tay mangud, biyaya on frontliner. In am kabuhi nila yaon duwarwa. Insiki nila tuo, yari adun niya, insiki nila wayat tunalom sin kubol nila. Di mo kaingat-ingatan ng kabuhi, mga palanggungan na mo akam Islam. At arakala, di na kau mag-abot buhi-buhi, andan dia babosin dunya. Arakala, di na kau makapagkita, dan dia babosin dunya. Pangayo ko kamaapan. Pagsalam kau kanila, baytay sila, singkalasahan mo sila. Damik yan ini katuni ay pati ahon ta. Amo na ibang nga sila. Lasya ta. Mga inaunta, mga amaunta, sa ganti na sila inisab sing kamaanta. Bang sibi-sibi pa kita. Hawak to sibi-sibi pa kita. Sila ingganti. Damik yan ini kaupat niya. Amo na yung mga sila manusia, labi luwa na paunahon ta impang daigbayta. Sabya na sinasabot ta kain na, sambil kaya bayta pa kaywan ng hadith. Ha? Apabila inta umapatay. Apabila inta umapatay, inkiaunan niya yaon, aun sumaksi ka niya upat bay. Amoy naruhul yaon, sumaksi ka na sing karayawan niya. Bat malengkan in siya. Taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaptangan niya yaon. Iyanon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hoon marayaw. Iban iyang pun namo na kanin parusahan niya. Allahu Akbar. Nabiya din na maribang impakatan, sin pangdaig mo bayi, pangdaig bayi mo yaon, sumaksi kay mo, sin ikaw sa rayaw-rayaw na mano siya. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. And pagpatiagi ni kakahinang sin mga sila nakauna. Inut-inut na to, ang gautaan na to, agin hawabaran na to. Ha? So why iyon na to, ingkaikot halom sin jantong na to yaon. Sabab ingkaikot yaon, lando siya, amuin delikado siya. Mahinang sabab ingkaikot yaon, ikajulja na simmano siya. Siyupatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ استئنافية. Hisiyo-siyo, intamingan na sin Allah, injantong niya dahin hakaikot. Tartanto, faulaika humul muflihun. Sila na yatto, impagtawakon mga manus nagparuntungan na. Impagtawakon syuha mga kiaulungan sin Allah. Kaya bayta kitabu as-siha. In ma'na sin asyuh, al-bukhlu ma'a hirs. Alhasil, in ma'na sin amo in syuhu yaon, amo in kaikot, lando in kaikot, sarta in kaikot mo yaon, jiyajagahan mo. Bang pilasin in gumawa kay mo. Ana, din na maraini, insin ko ang kamilyon, bang ko ini pang dili lang ipupilak, kailangan sa ini. Ayaw na suway na pako dumihil. Biyat tin pagtawa kon syuh. Piyahali kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, day nakaikot mga palanggungan na mga kama Islam. Hadith ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملوا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حديث كرواية إمام مسلم
Dan kan Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, long niya, nagsabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqudh dhulma, halli kamulong niya pag-anyaya. Karena in pag-anyaya yan, katigid lumana adlaw akhirat ha yawmul qiyamah. Wattaqus syuha, iban halli kamulong niya, day na amo in nakalando in kakuripot. Sabab may ta kita piya halli, yari in natija niya, yari in result niya may ta kita piya halli. Halaka man kana qablakum, najulja na in mga sila nakauna rin kaniyo, hasabab sin nakalando in kaikot nila. May ta ayat to ya Rasulallah, may ta nabi julja na sila sab sin kaikot. Jawaban kita sin Rasulallah, hamalu ala an safaku dima'ahum. Nainang yaon sabab in nakalando in kaikot yaon, naon in pagbunok-biyuno inila. Wastahallu maharimahum, iban hiyalal nila na in amuin hiram kanila. Sabab may ta mga kiulungan sin Allah, sab imano siya, bang tatali-taliun halom sin dunya ini in kamatauran niya mo na mga miskin. Na bang in mga sila dayahan, di na sila dumihil, di na sila magpatiag. Patay mangud nila Muslim mga miskin. Tartan tumajul dyan ani mano siya. Sabab may ta mga miskin niya mayroon. Naon ini nangon sin mga miskin, hangkan nabihaon na julja na kita. Naon ning pagkidnap, naon ning pagtakaw, naon ning pag-anyaya, sabab may miskin wayron makaon. Yato na simakat pa mga kabudburan ng mga tao, wayron na makaon. Sabab may miskin. Unin sabab in mga sila, kaya garan sin Allah subhanahu wa ta'ala pangarta. Amo in mga sila, wala, nagpawa sin mga jakat nila, mga sila manusya, mabuugat magpawa sin sadakka. Di na mauno yung mga sila manusya. Amuin makaanil lima nila. Sabab mga palanggungan na mo akam Islam adlaw akhirat, in muna makasud pa, laom sinsulga mo na yung mga miskin. Makahuli mga sila dayahan. Sa buko ni sabi ni maana niya, mataas in darajat sin mga sila miskin, ingkatan miskin de nga mga dayahan, bukon biyatto. Sa in maksud din dun sin hadith yaon, makauna sadya makasud, in mga sila dayahan yaon. Makauna sadya makasud, in mga sila miskin, sab may ta wayron hisabon kanila. Wayron asubuhon kanila. Dengan sabi makauna sila. Sa adapon hasab tungod sin darajat, na depende na yato hataod sin ibadat nila, iban depende na yato hataod sin amuin pag sadak kanila. Mga palanggungan na mo akam Islam, amay-amay nato, mura-murahan maigka to, in amuin kakuripot ini halom sin jantong nato. Sabab in kakuripot ini, in kaikot ini, na di suminop habigi jantong sin manusya imatan pag-iman. Hadith kaya baita marawahun Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan wa la yajtami'u ash-shuhhu wal iman fi qalbi 'abdin abadan. Baita sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam kaya riwayat Imam An-Nasa'i din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu bunal tudyong din Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, di ilong niya mahambuok in amuin gubar, amuin bagunbun niyaon, iwan sin asusin amuin jahannam, dukhan fi sabilillah, amuin bagunbun mikit hasikimo, hawak to kamyanaw haran sin Allah subhanahu wa ta'ala gimwa, karena haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini kinaya. Hati niya di ka makasud palang sin apinar ka jahannam. Damikian, di ilong niya mahambuok. Halong sin jantong sin ipon sin Allah. In kaikot, iwan sin amo in sampurna pag-iman. Di mo ka na naman, dagpakan na sadya ka sin kamatay, di mo ka na naman in sampurna pag-iman, bang di maikay mo in lain, amin lando in kaikot halong sin jantong. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mura-murahan piyag barakat kato sin Allah in bulan ini. Iwan magmaap ka mo wrong so pa man nakahawa bang aw nakawa niyo inyat to tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aw kimugdan arapon bang wayroon inyat to rin kalamma namo kalammas ang pag-iman namo kalammasin amo in pangadji namo hambok anak niyo na ngadjiren di Al-Azhar University mahuli mamaida ko halapal pagkasila sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.